laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man bu'isa rahmatan lil alamin nabiyina muhammad ibn abdullahi wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kaseeran ma ba'da. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. musidɓe julɓe tedduɓe wonɓe heɗitaɗen ko radio laawol kisal ɓaawo yette Allah subhanahu wa ta'ala on allahjo waɗɗo ko hana yettirede yettuɗo hoore muɗum foduɗo se yetti o ɓeyde nemaji makko ɗin e dow meɗen o wi wala in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi la shadid. si en dulli ronki yettude lette makko ɗen kanko Allah subhanahu wa ta'ala no satti ɓawɗum duwanden nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on nelaaɗo sabu yurmede wonande ne tagore ɓe yettini koɓe nela kon fof ɓe seedintini Allah e dow malayka ɓen e dow sahaba ɓen wonde ɓe yettini koɓe nela kon fof sahaba ɓen seedtaniɓe wonde ɓe yettini yen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah olon ɗon ɓeydu yurmede teddungal e maɓɓe kamɓe e ɓe gureji maɓɓe sahaba e maɓɓe wondunoɓe e maɓɓe wondigal moƴƴugal wallitiɓe ɓe haɓugol e fiino kadine Allah hewtire meɗen ɗo yen toro Allah subhanahu wa ta'ala Allah hara koye ngol laawol ngol ɓe wonno e muɗum wonɗen e muɗum ɓawɗum hara men salmini on salminago islam nokku kala ko wonɗo e nokkara no fewdorɗon onon e ɓe gureji moɗon salminago addaygol giggol e wowodiral hakkudeji julɓe ɓen wonane laaɗum makirno noon hisabaɓe waɗingol Allah waɗay hakkudeji maɓɓe giggol e yurmede ɓawɗum no andirɗon noon no wowiri noon e ɗi sayiji ɗo siɗi hewti en fotta ɗo e karamakoɓe meɗen tedduɓe ɓe andintina en ko anduɗen e fii dina meɗen kan ɓe andina en ko en anda e fii makka haray wono hande kadi inchallahu e o juma ɗo ɗen haray hiɗe wonde e karamakoɓe meɗen tedduɓe ɓe tawata haysi en iyaari ɓe kono enen ɗo no fanɗi monanaari inde maɓɓe ma ananaari hito maɓɓe e tumbodire ɗen e en tawa Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hulan ɗon waɗu barki e meɗen o waɗa barki e maɓɓe ɗum woni oustaz Ahmad Ba wontiran ɓen sengo Belgique fewno ɗo ɗen toro Allah yo Allah hulan ɗo reenuɓe hara hiɓe suɓani en mawdu laɓaɗo ɗen toro Allah yo Allah hulan ɗo waɗo e yimɓe nana ɓe faama gollitira kadi ko wona waajede kon e rento e ko wona haɗitede kon e muɗum. haray miɗen andintina ko woni ko technique hande kadi ko yumma meɗen Hajja Fatmata ñippi wondude Cheikh Mouhammad Aliou Bari e Cheikh Alpha Oumar Diallo e wondude musidɗo moɗon on Abdoullahi Ɓuriya haray meɗe wiyana on fof ko saɗi moɗon ko tooli inchallahu haray de watta micro e sokeji oustaz en e wondude e tolnugolɓe e weltanagolɓe e jarnugolɓe batte golleji ko ɓe woni gollande en kon ɗen tori Allah yo weltano ɓe o anditana ɓe ɓuuri enen ko anditanɗen ɓe kon haray meɗe wiya oustaz haray ko tooli moɗon inchallahu haray jama on fof hino jarni on hino weltani on kadi inchallah. ayo no haray waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh Cheikh Abdallah haray min jarni on sifa ɗum mi weltanike on e dendagal jama on fof heeɗiɓe wonɓe saabu hitoji ɗin no feƴƴude haray mi toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yoɓɓo mo kala men ɓuuri moƴƴude jodde fil haqiqa ko adi fuɗɗade darson mi yiɗi wadde o muqaddima ɗo o yani ko woni muqaddima on haray iɗon andi si en nani sifa oɗo darsu hino haale yani atibbu nabawi e ñawdale ɗe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamiri yo ñawdore ɓen ma ko ɓe ñawdori kon kamɓe ma ko ñawdora e yeeso maɓɓe tawa ɓe haɗali haray ko fi ɗum faala ɗe yewtude yani sen ƴetti ɗum e luha français ko wiyeten ko médecine traditionnelle médecine prophétique traditionnelle mana ñawdale ɗe nelaɗo sallah sallama ñawda fina tawaje ɗum haray bidaya tan en andintinay taw sikke o ala hiɗen andi hino woodi spécialise e ngal ɗo gandal ko wiyete médecine e que ce soit noon kaka traditionnel ma ɗum kaka médecin fewndiɗon hande tawayɗo ko médecin chimie mo annduɗen on ka laptaniji haray ɗum ɗo fof hino woodi jokkuɓe ɗum ɗon katta koye ɗum ɓe spécialise kono noon haray yejjitaali al imam Jalaluddin as-Suyuti haray imam Jalaluddin Suyuti e fannuji ɗin fof ɓe jannguno déjà wano o darsu ɗo ko ɓuri heewde kon ko e defte maɓɓe ƴettuɗen haray ɓe jannguno fannuji ɗin fof haa ka tawi kala ka landiɗaaɓe haray ɓe mari masalaji e muɗum donc ɓe dolni kadi moƴƴa e o médecine ɗo médecine traditionnelle fewndo tawno zaman maɓɓe hari ko ɓe landete e ɗum kon no heewi ko ɓe ñawdayno kon kadi hino heewi donc haray ko ɗum waɗi wiiɗen julɗon
ka kala hunde himo hani heɓude hen faamu seeɗa sabu kadi wona yimɓe ɓen fof Allah subahana taala wurtanta heɓugol on tan e ɗin aalaji janngugol yañño e piiji ɗin fof kono noon si Allah jaɓi kala mo Allah subahana taala okki e mum ko ɓuri e fanɗude haray ko on tigi wakkilo tigi tigi on o wakkilo o addana yimɓe ɓen mana berko o heɓi faamu e muɗum o ɗon haray ɗum ko mo gaddi ɗum momi yiɗno ardinde e wonde kadi haray o médecine traditionnel ɗo o lundaki o lutodira e médecin mo annduɗen on haray yiye ɗum noon e nder darsu on joni noon haray ko alda e neɓingol inchallah haray hiɗen fuɗɗade darsu on bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi الشافي المؤافي المانع المؤتي النافع الضار لا خير إلا خيره ولا فضل إلا فضله ولا رب سواه له الحكم وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين الذي لم يترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه بالمؤمنين رؤوف رحيم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هديه وسلك سبيله إلى يوم الدين وبعد فإن الأمراض الإنسانية مهما أزمت لن تقاوم كلام رب الأرض والسماء ورب العالمين القائل في كتابه العزيز لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وما من مرض إلا وفي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم سبيل إلى شفائه haray musidɓe julɓe tedduɓe hiɗe yetta Allah subhanahu wa ta'ala mo annduɗa kanko woni ñawdowo ko kanko woni nawninayɗo kadi kanko woni okkayɗo kanko woni haɗayɗo kanko woni nafayɗo kanko woni lorrayɗo hay hunde e moƴƴere ala si wona moƴƴere Allah nden hay hunde kadi e lorra ala si wona ko tawata fof ko immorde Allah yani piiji ɗin fof ko en jonni to Allah subhanahu wa ta'ala donc haray neɗɗo ka o waawi yettagol wo e ka o waawi yettagol o waawata eɓɓindirede ma hewtitagol haala joomiraawo subhanahu wa ta'ala ko on ɗum faala wiigol haray ko wondema neɗɗon himo haani heɓgol mawqif o annda wondema hay hunde e nonaare ala si wona Allah subhanahu wa ta'ala ɓangini fi muɗum ka deftere makko e ka sunna nulaaɗo sallah sallam lakin hina yimɓe ɓen fof wawata faamude no mi wiri noon naane ko okkaɓe faamugol ɗum ɗo wawata faamude ɓe okkaka faamugol ɗum ɗon ɓen kadi haray ɓe wawata faamugol ɗum koyeɓe iwtir bal ɓaawo faamuɓe ɓen haray ko adi kon fi yewtugol fi ko wiyete ñawdagol ma fi lekkele haray arenka alqur'anul karim hiɗen tawa jomirawo subhanahu wa ta'ala himo daali e suratul isra o wi wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa wa rahmatun lilmuminin meɗen jippina ka alqur'ana ɗo hunde nde annduɗa ko nde lekki ma huwa shifa hunde nde annduɗa ko nde lekki wa rahmatun e ko yurmede kadi lilmuminin wonande gonɗiɓe ɓen haray nde yewtere ɗo hino fewtine kala tawɗo hino mari nawnare hino wembodi e mayre kala tawɗo hino mari nawnare nde tawata médecine o ronkude kala tawɗo hino mari nawnare imma ko miijo ma ko nawnare ɓernde ma ko nawnare muusu ɓandu ɓeeɗo fopp hino woni concerné haray ko fi hon ɗum hiɗe weltinira taw andintingol hadis kanulaɗo meɗen Muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wondema ma anzalallahu min da'in illa anzalallahu shifa hay nokku Allah jippinta ñaw o jippinta nawnare si wona o jippinanayde lekki on hadis ko muttafaqun alay yani ko al imamu al Bukhari wa imam Muslim woni ko filli on hadis ɗon haray ko honɗum ɗum holliri ko wondema masalan se yiwan o épidémie ji ko arata eɗen andi ɓe innaɗo nawnare no yalti kesum kono wona e tum balɗe ɓe innayi kadi vaccin fi mayre heɓike ko honɗum ɗum holliri mana kala nawnare nde Allah subahana taala jippini haray kadi himo addi ɗon lekki fi mayre joni noon ɗum wawata yaltitirgol ni tum il faut no mi inniri noon nane heeɓo ɗaɓɓitayɓe wiɗotoɓe witto fiyo wawi yitude ɗen lekkele ɗon hewtina jama on ɓe saftora hakada haray ari ka musnadul imam ahmad bun hanbal e hadis ziyad bun ulaqa immorde usama o wi kuntu inda annabi sallllahu alayhi wa sallam
ñandego har miɗo kanulaɗo sallallahu alayhi wa sallam wa ja'at al arab faqalu ya rasul allah anatadawa qala na'am ya ibadallah tadawaw fa inna allah azza wa jal lam yada da illa wada'a lahu shifa غير داء واحد قالوا ما هو قال الحرم oɗo sahabankejo tedduɗo o wi o ñande goo hari meɗen kanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yimɓe fulawaɓen ɓe ari ɓe inni nelaɗo ene yomen ñawdo nelaɗo makina am ñawde sabu allah subahana taala o jippinali ñaw wo ñaw sina o waɗani ñaw ngun kadi lekki ko ñawdo tango si wona ñaw woto ɓe inni honɗum woni ngun ñaw ngu tawata ñawdota ko yo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki alharamu ko ɗum woni nayewu akhrajahu ahmad wa tirmidhi imam ahmad bun hanbal yaltini o hadis e imamu tirmidhi yani ko nayewu tu woni mara lekki donc amma ko lutti kam fappi hino ñawdo o wi inna allaha no jomirawo lam yanzil da'a illa anzala lahu shifa haray allah o jippinali ñaw sina o jippinani ngu lekki alimahu man alima faamay ɗum ɗon on mono faama wa jahilahu man jahila majje ɗum on mono majje yani ko hon woni ɗum ɗon ko ɗaɓɓita e ɓeɓen spécialisé e ɗin ɗon piiji ko ɓe woni faama e ɓeɓen wawa andugol ɓe ɗaɓɓitata ɓen tawayɓe ko sifawano min hara no jooɗi to yongiti ɓen ɗon koyo ɓe lando ko woni wo ko woni donc haray e tippude o aya ɗo e o hadis ɗo haray en andi wondema ñawuji ɗin hiɗi woodi en andi kadi no wondema haray lekkele ɗin ñawuji ɗon fof haray no woodi haray noon mi faamina ko wonɗe yewde kon e nde yewtere raɓɓiɗunde ɗo haray ko atibbu nabawi ko fii ñawdale uniquement yowodirɗe e ko nelaaɗo sallllahu alah wa sallama ñawdori kon ma ko ɓe yamiri kon yo ñawdore haray ko fii ñawdale wonɗe ɗen uniquement e sunna on wonɗen e yewde ɗo fii mum wona en wanno ɗaɓɓitugol seeɗa ñawdale fuuta jalo e ko honɗum mawɓe fuuta woni kañum kadi ko ande e médecine kono waɓu toon yonata fi ɗum nonde haray ɗe renti ngulendi fewndindi ndin inchallah ko seeɗa tu woni ko yewteten haray jonniten jonde ɗen haray ko adi noon e natande e ñawdale nelaɗo ɗen sallallah alih wa sallam haray goɗɗo taw wi'ino e misal o wi alwiqayatu hayrum min al ilaj gerugol daɗa nawnare nden taho ko ɗum ɓuri enele ñawda gongol alwiqayatu mana gerugol daɗa hayrum ɓuri moƴƴude min al ilaj idi ñawda gongol haray noon no jeeya eko dandata neɗɗo ko nawnaje ɗen en général an nazafa gergol hara hino laaɓi laaɓugol ngol ko très important musidɓe julɓe so yi islam hay hunde acca no yamiri neɗɗon yo salligo laabi 5 par jour no yamiri neɗɗon yo looto ɗum ɗo fopp haray e yo change coñci makko ɗin e yo ittu peɗali makko ɗin yo fembu leeɓi makko gasteɗi fembede ɗum ɗo fopp wallahi hikmano toon ko suuɗi ley toon lasli on ko ha julɗon o wawa laaɓude o wawa wonde neɗɗo selluɗo hara o wonali neɗɗo nawnuɗo saabu ɗi piiji inna ɗiɗo yo laɓɓine yo itte fop ko piiji taway ɗi sa acciɗi ɗon a heɓay microbe ji ma ɗum a heɓay virus ji taway ɗi ina wawma addande nawnare ɓay noon neɗɗo on a rewi allah subahana taala o si hiɗa selli hakada donc haray no jeeya eko moƴƴi kon e neɗɗon daiman a tout moment nde on tigui anditi yawgol sooɗora sabunde ɗum noon woni ko Europe ɗo on tigui woni ko ka meɗen lagine on tigui woni ɗum ɗon koko yamira tawata médecine on ino fotti e diinal islam kan ɗo neɗɗo on daiman himo duwa laaɓugol haray o wattanayla kadi honɗum e ko o ñamata kon o ñamete wonduɗo e cellal kono won ɗum kala ko tawata ko ñametewi teddugui ha ma ñamugol ha ɓeto ma ñamugol tigui nebbe surtout o nebbe ture ɗuɗɗina mal asafi ɗen andi ɗe yiiɗi futti moƴƴa e nebban ture kono haray mi andi tan nebban ture wona ko wonde e cellal ha ɗum koko wattante yila e muɗum donc ɗimpiji fof haray ko hanaɗi wattanede yila e mum fi cellal ngal fi o ñanduji ka fe yewtere nden en arta e mum ko honnon e qualité on tigui dowa ñamude haray no jeeya kadi e ko on tigui renoto e mum fiimugol cigarette musidɓe julɓe tedduɓe haray ɗum ɗon kadi hina ko wonde e cellal haray ina jeeya e ko on tigui renoto e mum kadi dembugol wongol neɗɗo mo buusata an hiɗa ñaami tun haari jooɗi nokku gootu ɗin ɗon piiji fof haray ko duwaɗi renede e muɗum
donc fiwata on tigi nawno sabuna noon hiɗen andi sababuji nawnaje ɗen goo on taw ko koddori e Allah subhanahu wa ta'ala kanko tagi nawnare o hoddiri o jarriboto jiyaɗon a wata wonde a jarribaka few kono noon ko piiji ɗin fop Allah o jaɓata waɗugol piiji ɗin sina sabuji majji on aballahu an yujri al asya'a illa bi asbabiha Allah o jaɓata waɗugol hunde nden sina ma sabu mayre on heɓo mana tuundi ndin woni wonde sabu nawnaje ɗen donc wano ɓe fimerɓe hiɗen andi nawnaje ko ɓe heɓata kon donc ɗuɗɗingol ñamugol sukkar ma ɗuɗɗingol ñamugol lanɗa ɗin ɗon piiji fop hara hiɗen andi ko honɗum médecin ɓe tawaɓe ɓen tawa naafi médecin ɓe l'islam ɓen médecin ɓe international ko honɗum ɓe conseil fi ɗum ɗon haray ɗin ɗon fof ko piiji ɗi neɗɗon dowa renade e muɗum joni noon inchallah aren daren seeɗa e ñawdale ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamiri kon haray taho ko adi kon nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam dès le début ko ɓe nela tun haray fina tawaji ko ɓe tawri maɓɓe kon no woodi e mum ko l'islam accidi ɓe e muɗum e ñawdale wi reconisi ɗum ɗon no woodi ko l'islam jaɓali e muɗum pottini kono Allah subhanahu wa ta'ala bi wasitati jibril alayhi salam e laawol jibril Allah wahoyni e nelaɗo ko tawata kadi gaste ñawdorede gaste naftorede donc haray ko ɗum ɗon waɗi no wirɗen ni ko hadis Allah jippinali ñaw sina o addanigu lekki haray e yiye ɗum ɗon e ɗi yewtereji wonɗe e arde ɗoɗe hakaza donc haray wiɗen noon ñawdale ɗe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamiri ɗen e ɗe kanko nelaɗo Allah sallam o ñawdori ɗen haray iɗen sifo e muɗum seeɗa la ala sabili l hasr e wata sifagol fof ko exemple ji tun wonɗen e jonnude ko kala adden dalil ji mum wano masalan nelaɗo sallam ɓe ñawdori hombitagol en haala joni kono wiyete hombitagol ɓe ñawdori njuuri ɓe ñawdori ɗaɗe e ceɓe ɓe ñawdori mana habbatu sawda e ko wana ɗum ɗon haray no yireten noon ɗo joni inchallah e nde hewtuɗen ɗo ka attibbu nabawi kono adi ɗum ɗon haray ndaren ɗo karmo ko ɓen ko honɗum ɓe wooli fi ko wiyete kon médecin ɓe inni attib huwa tibbu amrad dam wa tibbu l'uyun wa tibbu l'awram waljiraha minha النفسي وهو الاضطرابات النفسية وقد تكون أقليا كالجنون بإن هاي كويته كون ناونا جدي مانا إذا هاتوجي ñawndugol amma no ñawndugol ngol ko wiyete ko médecine no mun ko tawata ko ɓandu ndun duwa ñawndede wano honɗum wano nawnaje nangayɗe ɗen ka ƴiiƴan ma nawnaje nangayɗe neɗɗo ka gite ma nawnaje ko tawata ɓuutu e on tigi ma ko barmi ɗum ɗo fof wiyete nawnaje ɓandu no mun nawnare wonki tawata honɗum ko tawata ko miijo ngon nangata ma ɗum ruuhu on tigi on wano sifa wano feetere ma wano faɗɗegol ma wano ɗuuɗugol faljugol ɗin ɗon piiji wiyete e al amradu nafsi nawnaje wonki yankoje ɗen joni noon haray ɗeɗo nawnaje hiɗe tabiti imma ko ka miijo nawnirɗa ma kaka ɓandu nawnirɗa nawnar nden nde yaltata e o cadre ji ɗo ɗiɗi joni noon façon lekkele ɗen ko honɗum lekki kin hino woodi e mum lekki chimique ɗum woni koko ñawdete hannde ka médecin ko wonde yiwde kon woni yawgol ƴetta comprimé no faamirɗen noon ko ɗum ɓuri ɗurde hannde ɗon anndi hannde goɗɗo hoore muusa e goɗɗo tun ɓenno ƴettu parastamol on faami siko wano belgique ɗo ɓe inna dafal gan lasli mum ko parastamol siko wano paris to ɓe inna doliprane foppo lasli on ko gootum siko wano amérique ɓe inna tilanol donc kono haqiqa on ɗum ɗo fof ko inde ɗen certi mais fof ko médicament goton ko parastamol joni noon yeyino ha tawa subhanallah yimɓe ɓen fayda joni nde wonno ɗum ɗon ko ɓuuri hewde kon a ƴetta e tum ɓutta sina e kaaji seeɗa jama on joni fayda yejjitino fi wigol médecine nelaɗo sallah sallam ma médecine traditionnel ɗum yejjitanoma ko comprimére nden ɗon hoolano anda nden ɗon nde ƴettete tum ɓutta awa hara yiɗe yiiɗi yiltitugol haqqille yimɓe ɓen seeɗa wondema nde comprimére ɗo a ƴetta e nden nde ɓutta kono goɗɗe e majje ma ɓurɗe hewde ɗen hino mari kadi effet ji secondaire nde ɓuttinante kono kadi no woodi ko nde accata ka ɓandu ma par contre si tawi joni hoore ma nden nde muusima nde ɓuttiri sabu moccugol ma nde ɓuttiri sabu ɗaɗol ma kaakol
ɗum ɗon ɓurma moƴƴande laabi wulore fi honno par ce que ɗum ɗon mara ko wiyete kon al atharul janibi mara toon effet hay hunde on faami illa annahu ko woni tun kadi ñawdiraɓe ɓen ɗaɗi e keɓe surtout fewdo hannde e sifa ɗin ɗon piiji ɗon kan no mari danger goto fi hon ɗum par ce que buyi hannde annda dose lekkele ɗe on faami ɓe innata nde nawnare ɗo ko ɗaɗi sappo beson ni ma ko kaaki nogay ko wiwgol tun ɗaɗi e keɓe loowe e wure wi ha hewa tef warbe ɗum noon kadi ko danger goo donc il faut que heɓo spécialise ɓe e ɗum ɗo tawa hiɓe anndi hara kadi ha ƴettugol tun janna yimɓe ɓe n'importe comment ou n'importe quoi hakada donc haray no wirɗen noon médecine traditionnel on himo woodi donc ñawdorgol ɗaɗi e keɓe ɗum ɗon hino annda tawata yimɓe Siin ɓen hino mari ɗum ɗon yimɓe Inde ɓen hino mari ça veut dire les 5 continents du monde Asie Australie Afrique partout hino mari on ñawdorgol ɗaɗi e keɓe ɗum ɗon haray koko annda ko mandita déjà no woodi lekkele tigi comprimé je tawaɗe lasli mum on ko plante ko ɗaɗi e keɓe ma leɗɗe woni ko moƴƴinira hakaza donc haray joni noon ko honɗum wiyete joni en wooli fi médecin tawayɗe on ko chimique wiɗen naafi on ɗo wonde wolde ɗum woni ƴetto comprimé e pikagol e opérégol e sifa ɗin nampiiji en wooli fi médecin traditionnel en général wiɗen ɗum ɗon hay mawɓe meɗen ɓen Fuuta hino mari kañum kadi ɗum ɗon e continent ji goo e aduna on e pays ji goo buy hino mari ɓe kala e technique mum e façon ñawdale muɗum joni noon ko wonde wolde kon fi ñawdale nelaɗo ɗen sallllahu alayhi wa sallam haray ko hon wiyete ñawdale nelaɗo ɗen wa huwa majmu'at an nasaih al manqula ani nabi sallah sallam ko wiyete ñawdale nelaɗo ko ka regroupa konnguɗi nelaɗo wowlayɗi fi ñawdugol tun ko mooɓidirande konnguɗi nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wowlayɗi fii lekki tun ɗum noon no waawi wonde fina tawa no waawi wonde sa hara kadi ko lekki goo haray na fina tawa kono en tout cas ko mooɓidirande konnguɗi nelaaɗo ɗin sallah sallam ko ɗum ɗo wiyete attibbu nabawi ma ɗum ko konko nelaaɗo ñawdori ma konko ɓe sifani goɗɗo ɓe inni yahu ñawdora ɗum ɗo haray ko fiiɗi noon piiji wonnen e yewde ɗo ɗe ɗum noon noon haray hino mofti nawnaje ɓerɗe hino mofti nawnaje wonki hino mofti nawnaje ɓanndu hino mofti nawnaje ruhu on kadi haray hino e mum kadi ma huwa ilajum bil adwiya tabiiya wa bil adwiya ruhaniya no e mum kadi ko tawata ko ñawdorteɗum lekki naturel e ko nelaɗo tindini kon no e mum kadi ko tawata ko ñawdorteɗum lekki ruhu yanko no e mum ko tawata ko du'aji ñawdirte no e mum ko tawata ko julɗe juulete ñawdore no e mum ko tawata ko qur'anul karim ko kala e jonnayi exemple ci seeɗa hakada donc haray ɗin noon piiji fof ko wiya nelaɗo ñawdori ma ɓe yamiri goɗɗo e ñawdor ko wiyete ko médecine maɓɓe on kamɓe nulaɗo sallah sallam haray karmokoɓe feƴƴuɓe ɓe yo Allah yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude e joddi ɓe mooɓidiri ɗum ɓe waɗi e defte haray ko ɓuri mawnude e ko mooɓa e mum ko konko mooɓani en ɗum karamokojo meɗe wiyete ɗon ibnul qayyim al jawziya oɗo imo mooɓi deftere wiyetende attibbu nabawi haray no wirɗen noon al imam jalaluddin as-suyuti mooɓi kañum kadi kono illa anna al imam jalaluddin as-suyuti kamɓe e nder ko ɓe mooɓi kon ɓe mooɓu tun ka haatibi laylin wano teenowo jemma ɓe suɓaali ɗo ko honɗum e honɗum kala ko wi'a médecin on foppo ɓe mooɓu ɓe accali safe hay aspect gooto par contre al imamu ibnul qayyim kañum koko nelaɗo sallah sallama ñawdori kon tum ma ko ɓe amérique on haray ko ɗum ɗo woni ko ibnul qayyim suɓi kañum waɗi ka deftere muɗum haray on tuma noon karamokoɓe goo kadi jokkiti e ngol laawol ɗon kamɓe kadi ɓe windi defte goo ɗen ɗon hino jindude hannde hiɗe annda fi muɗum joni noon a dalilul awwal no janguirɗen noon dalil on naane ko jomirawo subahana taala wi ɗon wa nunazzilu min alquran meɗen jippina ka alqur'ana ma huwa shifa konko tawata ko lekki wa rahmatun e yurmede lil mu'minin wonande gonɗiɓe ɓen premier ko adatoɗen jonnude ɗo joni e ñawdale ko nelaɗo sallah sallama yamiri kon ko honɗum koko nelaɗo qirri ko noon ko ɓe qirri ça veut dire ko sahabajo tun miijiti o inni ɗum ɗo no gasa wonde lekki o ñawdiri woni lekki o ari o yeeti nelaɗo wi ko lekki le tigi donc ɗum ɗon haray woni lekki donc haray hiɗen adda ɗo hadis
ka jama yahuno ɓe buy hadis taw mo annduɗa ko Abu Ubayda fillimo haray hadis on ka Bukhari e ka Muslim e ka Imamul Hakim e ka Imamul Bayhaqi haray ko Abi Saïd al-Khudri woni ko nanira o wi wo ñande goo nela sallallahu alaihi wasallam nelino men haray e jama hare kono ɗon na guerre jano ko sariya ko yawgol tun tefa anda adversaire ɓe men haɓidata ɓen ko honɗum woni ko ɓe eɓɓima ko honɗum woni minen kadi fiya men heblo nelaɗo immini men tawi ko men cappantato waɗɗiɓe fa nazalna bi qawmin min al arab min ari min tawi min weeri ka yimɓe arabuɓe min landiɓe min ari min yi yimɓe arabuɓe min landiɓe ɓe wernu men fa saalnahum an yudayifuna yoɓe wernu men ɓe sali ɓe inni no minen min mara werde mon ɗo en anndi ɓaawɗo hara ɓittende no woodi wernugol koɗo hina ko weli fi ɓay ɓe salike tun noon faladagat sayyiduhum aqrabun fiɗi noon hooreje maɓɓe on ɓe yimɓe saliɓe men wernude yaare fiɗi hooreje maɓɓe on faladaga sayyiduhum aqrab yaare fiɗi hooreje maɓɓe on ɓaano yaare nden fiɗi on hoorejo iɗen anndi enen tigi seyiɗo aaden koɗo haray iɗen tañƴini himo mari toon gandal ma goɗɗum ɓeyni mahillando ɗen ɓe hoɓɓe men ɗo ko honɗum gaste wadde fi ɗum par ce que hoorejo men on lanɗo men on himo fesude ɓe ari ɓeyni enen est ce que hino e mon annduɗo ɗo ko yaare moccirte sahaba ɓen ɓe wi naam meɗen anndi on tumanti ɓeyni kono ɓa on salike men wernude min moccanta on haa jonnon men goɗɗum ɓeyni ok ɓeyni men jonnayi on si ɓutti tun tawi on mocci ɓutti min jonnayi on ɗo dammi capantati hoore kuɗol molnagol de ɓeyni dammi capantati min jonnata on ɗo on tumati ɓeyni ok ɓe ari ɓe mocci no ɓe moccirno ko no ɓe mocciri ko fatiha alhamdulillahi rabbil alamina laabi jeɗɗi o wi nde mi moccuno ɓutti kisan way wasi hunde waɗanomo on tumanti kono kamɓe noon sahabaɓe nde wonno ko neyiɓe ɓe inni tigi tigi on noon ɗi dammi ɗo en anda si ɗi no dagi e yiɓe ɗo ko hulnoɓe Allah accen ha hewten tawen nulaɗo sallllahu alayhi wa sallama landoɗen ɓe sino dagani en ñamugol ɗi si ñamen ɗi ɓe hewti ka nelaɗo sallah sallam ɓe sifani nelaɗo no feƴƴiri noon netto wonde ɓe yeehi ɓe a wernali ɓe yaare fiɗi lanɗo maɓɓe on awa tigi tigi on ɓe moccani ɓe ɓutti ɓe yoɓi ɓe ɗi dammi ɗo capantati nelaɗo sallah sallam ɓe maaki ko hombo andinma wonde o fatiha koko moccirte ko hombo andinma ɓe landiti laabi tati ɓe maaki naam koko moccirte tigi ɓe maaki sende dammiɗi waɗanonmi min kadi geɓal iqsimuha wadribu li minkum bi saham e riwaya goo wonelaɗo jalno ha ƴakkirɗe maɓɓe ɗe yaltiti ɓe maaki sende waɗanonmi min kadi geɓal fi kala na enen fof wonduno donc haray ɗum ɗon ɗe on hadis himo tabiti no wiirɗen noon ko muttafaqun alay ka Bukhari e ka Muslim hiɗen ƴettoɗo wondema dalil jaka moccugol ngol haray hino dagi hino wawa kadi ittude nawnare nden ɗum ɗon ko immorde e no laaɗo on sallllahu alayhi wa sallam haray noon ko ɓuri mawnude ko moccirte kon ɗo mi feƴƴu ɗon haray ko alfatiha hakaza haray ari kadi hadis mo Abu Saïd filli wondema fatihatul kitab ko sifaun min assum o wiwo ko danday ɗum poison fatiha ko danday ɗum neɗɗo tooke haray ko filli on hadis ɗon kaka deftere Sa'id bun Mansur o woni hakaza o wi kadi wa akhraja al-Hul'i fi fawaidihi an Abdullah bun Jabir radiyallahu anhu annahu qala alayhi salatu wassalam fatihatul kitab sifaun min kulli shay haray hadis kadi mo Jabir bun Abdullah filli wonde Nabi sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki fatihatul kitab ko lekki kala hunde illa sama siwana sama ɓe wi wama huwa sama ya rasulullah ko wiyete sam nelaɗo maki assama huwa al maut sama on ko mayde kono noon haray ɗen jokkinta ɗon on hadis ɗon ko lowɗo haray kaka deftere wiyetende aljami ka da'ifuji aljami ko ɗon woni ko tawa haray en ƴettimo tum fi tindinorgol wonde fatiha on koko moccirte kono haray hadis on ko lowɗo an Abdullah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaykum bishifa'ain haray fillama kadi immorde Abdullah o wi nela sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki mi yamiri on ñawdorgol ñawdal ɗen ɗiɗi alquran wal asal alquran karim e njuuri e yiya joni e wola fi njuuri ka nder ka détail gol ñawdal ɗen ɗoɗe
hakada donc haray ɗiɗo hadisaji ko tabintinayi wonde manela sallallahu alaihi wasallam médecine maɓɓe on himo woodi himo ɓirrita fimu fi makko haray hino anda joni noon hiɗen détaillude seeɗa no wiirɗen nayi inchallah jonde nden juutata détail en seeɗa e médecine ji ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam waɗi kon hara ko détaillugol cette fois ci haray no jeeya e muɗum ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yewti fimu wonde ñawdore ajuwal madina kono wiyete ajuwal madina ko tamaroje ɓaleje kir hino iwa madinatul munawwara ɗen noon tamaroje hiɗe iwa kadi harana madina ɗen hiɗe wiye ajuwa bon so yehiwa no saudi o wi tun ajuwa ɓe yeeya on ajuwa no iwra nokkeli buy kono ajuwa on fandaɗo on ɗo nelaɗo précise no ɓe maki ko ajuwal madina karamo ko ɓen kadi buy e maɓɓe yaari wondema hina ajuwa fof ñawdata ko ajuwal madina tun haray ɗen adda hadisaji ko yowdiri ɗum nonde an amir bun sa'ad an abihi radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man tasabbaha kulla yawmin 7 tamaratin ajwa lam yadurruhu fi dhalika al-yawm summun wala sihr muttafaqun alayh fillama imorde amir bun sa'ad ko ben makko naniri o wi nela Allah sallallahu alayhi wa sallam maki mo ñaami bimbi tamaroje jeeɗiɗi ajwa hay hunde e nder ñallalngal ko wiyete poson ma tooke wawatamo lorrude mbilew kadi wawatamo lorrude on hadis ɗon ko muttafaqun alayhi haray ɗen andi noon hadis wiyama muttafaqun alayhi haray ko ɓuri mo sellude o ko alquranul karim an abi hurayrata radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala al ajwatu min al janna wa hiya sifa'un min as-sum nela sallallahu alayhi wa sallam ɓe ma kadi hadis gomo aba hurayra filli wondema al ajwatu tamaroje wiyeteɗe ajwa ɗe min al jannati kaka al janna ɗe iwi wa hiya ɗen sifa'un ko dandayɗe min as-sum immorde e poison ko filli on hadis ko ibnu majah e nasa'i ka sunanul kubra joni noon kadi wasbatatil abhathul ilmiya al muhkama atharu tamrul ajwa fil wiqaya joni hara wona ko nelaɗo maki kon ɗe tamaroje wiyeteɗe ajwa ɗe waɗama kadi ka recherche ka laboratoire ji tawama tamaroje ajwa ɗen ɗe danday ko non woniri poison o tawama kadi hiɗe wona sabu neɗɗon o daɗa cancer yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en ɗum tawama kadi hiɗe wona sabu neɗɗon ɓe jippina cholestérol makko on si tawi neɗɗon ko marɗo trop de graisse ko wiyete kon cholestérol ñamugol ajwa o réguliére hino wona sabu on cholestérol ɗon jippo haray ɗi recherche ji ɗo ɗi waɗama ko université Malik Saoud Riyad wondude e docteur Niro Morli mo annduɗa ko jangguinaɗo e waɗo recherche ka université Matshidian ɗum ko États-Unis haray ɗum ɗo hino tabiti fi mum hino windi donc haray en faami ɗo goo on e ñawdal nelaɗo ɗen a juwal madina ɗe tamaroje ɗo nelaɗo sallah sallam no yamiri yo ɗe ñawdore haray ko ɗe lekki no jeeya mum honɗum kadi a ruqya shar'iyya moccugol ngol sifa no yewtirɗen noon joni ka hadis ɗo haray o hadis mo yiɗen ɗo kaɓe a meccoy ɗon ɓe addanor nelaɗo geɓal nelaɗo jaɓi weltori haray ɗum ɗon holliri donc haray no e ari kadi fi moccugol ngol e yewtere nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam kamɓe nelaɗo ɓe yiino goɗɗo ka suudu nene men Salma mana korkum tawino ka yeeso makkum sansagol yeeso ngon mo woni tun froide ɗo an tun so yi goɗɗo nawɗo o anda oɗo ko nawɗo nelaɗo sallallahu sallam ɓe maki istarqu laha ɗaɓɓanoye kum korkum moccowo kum fa inna biha an nazara ko ñanne woni e makkum ma ko darɗe nazara ko darɗe ma al ayn ko darɗe tigi tigi ko ñanne ɗum wiyete pular rawahul Bukhari fillike ɗum imamul Bukhari haray on hadis ɗon kadi ko dalil fi wonde yo mocce ma en ɗaɓɓu moccowo wa an Awf bun Malik al-Asja'i qal kunna narqi fil jahiliya oɗo kadi gorko o wi o menen min moccayno ka jahiliya mi wi nelaɗo sallah sallam ene nelaɗo ko min moccata ɗo adol islam ko honno yiruɗa ɗum nelaɗo maki iridu alayya riqakum adde ko moccirton mi yiya nelaɗo ndaari ɓe maki la basa birruqi ma lam yakun fihi shirk ella wo ala e moccugol si tawi shirku ala e muɗum rawahu Muslim sabu noon hiɗen andi hadis goka nelaɗo Allah sallam ɓe maki attamaimu warruqa watti walata shirk nokkugo ɓe maki talki e ko waytata noon kañum e moccugol ko shirk ngol moccugol ton ko fanda ton ko moccirgol e coora ɓale e kaatime ɓale
kono amma moccugol qur'an on ma du'aji arde ɗin ka sunna ɗin ɗon hino selli fillama kadi immorde Usman bun Abil As as-Sagafi wondema wo wullitinoke nelaɗo sallah sallam o wi nelaɗo vraiment miɗo muusede bimi naati l'islam ɗo miɗo muusede nelaɗo sallah sallam ma kadi mo da'a yadaka ala alladhi ta'lam min jasadik ƴettu jungo ma ngon dewta ka wonma muusde ɗon ka ɓandu ma waqul wi'a bismillahi halasan bismillahi laabi tati waqul 7 marrat wi'a laabi jeɗɗi honɗum a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir wono do ɗon ka hisnul muslim a'udhu billahi mi molori Allah wa qudratihi e doole Allah min sharri ma ajidu e bone koko moni heɓude ɗo wa uhadhiru e koko woni mi musude ɗo on hadis ɗon ko imam muslim fillimo wa amma al-ijma amma fottangol karamo koɓɓen fagad nagalahu ghayru wahid minhum al-hafiz ibn hajar haray karamo koɓɓen fuu hino fottani wonde moccugol ngol hino dagi no jeeya e egguɓe ɗum karamokojo meɗen on ibnu hajar al asqalani sarhuɗo on sahihul bukhari ka deftere makko fatahul bari haray joni noon no wiyeɗen noon moccugol ngol no senditi e moccugol dagingol e moccugol harmugol haray ko dagi kon kala ko tawi ko qur'an ma ko du'aji ɗin arɗi ɗin ka sunna ma ko du'aji tawa ɗiɗi sirko ala e mum ɗum ɗon haray hino tabiti sartiji mum ɗin ko sartiji tati sarti ala noon an takuna bi kalamillah koye taw ko qur'an moccira sarti ɗin mon an takuna bil lisanil arabi har koye ɗengal arab tawa hino faamo sarti tan mon tawa koko hara moccowomba moccanteɗomba fof ɓe gomɗini wonde ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ñawdowo haray ko wana Allah kon subhanahu wa ta'ala haray ɗum ɗon o ñawdata hakaza donc haray ɗum ɗo koko yowodiri e fi moccugol ngol haray noon kala moccugol harmugol ngol ko honɗum ko moccugol tawa ko konnguɗi ɗi faamotako e wano wallinorgol ko wana Allah subhanahu wa ta'ala wano moccugol tawa ko jinnawi noddata direct ma malaikajo ma ruhu ɗum ɗon fof haray ko moccanɗe ɗe tawata ɗe dagaki haray neɗɗon ko reeno e ɗum ɗon ɗe haray imamul safiɓe maki wonde gandal ngal kamɓe ko ɓe yii ko gande ɗiɗi woodi ko gandal diina ɗum ko figu e gandal docteur yagal ɓe maki noon haray kamɓe imam safi ɓe maki min mi anda ɓaawo halal e haram gandal ɓurgal mawnude idi gandal docteur yagal donc haray ɓe maki neɗɗon no hani jangude ɗum ɓe maki haray tigi tigi on ko gandal molanangal woni koko wiyete médecine ɗoɗe donc wono yirɗen ni noon haray nula sallah sallam ɓe yamiri yo mocce haray koyen faamu tigi tigi hino moccugol ngol koko tabiti koko luttata kadi ko fiyon ɗum koko tabiti koko luttata par ce que en fopp hiɗen fottani wallahi wona nawnaje ɗen fof médecine e simi on wawi ñawdude ko wiyete ko laptan nawnaje fof en naɓay ɗo laptan le plus ho hara ko laptaneji ɓurɗi mawnude ka universitaire ji ɓe yettomaɗum ɗo me ronko ɓe ronka few donc wano masalan mo jinna nangi ma bilɗaɗo ɗum ɗo laptan wata ñawdude ya ahi ko ma mocce donc moccugol ngol haray ɗum ɗon koko tabiti haray no woodi noon kadi kaaji tawɗi kadi ɗi moccotako wano honɗum si goɗɗo barmi sengo nder ma wona ƴiyal makko heeli ɗum ɗon kadi ko lapta noon ɗum ɗo wawi opérude tigi tigi o régula nder ton haɓɓa ngal ɗum ɗon haray moccotako c'est vrai que eɗen andi kam men no woodi moccaɓe heeluɓe kono noon hiɗen andi ɗum ɗon neeɓay haa si on tigi ndikka te kadi woɓɓe déjà hino arasa koyɗe ɗen bona e nder mum par ce que no wawi ñollirde nder ton donc haray kun kala e spécialité muɗum no minnirno noon ka fuɗɗode haray nokku kala eko wawata ñawdude ɗum donc haray ɗum ɗon e ɗimmum ɗum eko nela sallah sallama ñawdori kon eko ɓe yamiri ko ɗum woni moccugol ngol haray tammum ɗum kadi ko honɗum haray e ñawdorgol coofe ngeloba ma ɗum ɓiraɗan ngeloba haray ɗum ɗon kadi no tabiti nela sallah sallam e hadis mo Bukhari filli e maki ishrabu albaniha yare e ɓiraɗan ngeloba mban yare kadi coofe ɗen ɗum ɗon ko lekki déjà menen ber ko mi yarta ɗo kon Saudi no woodi toon iwayɓe nder Makka yaha ka Fulawaho e ɗaɓɓoygo on coofe ngeloba kañum ma e ɓiraɗan mum min on mi yaral ɗum ɗon kono yimɓe buy ñawdorɓe wallahi sifani kelan ɓe nakko lekki tigi tigi on no ñawda piiji buy no jeeya kadi e muɗum nayi on e ñawdare nela allen sallah sallam alhabbatu sawda buy emen haray no andi ko guɓo e ɓalehoy ko wiye anglais black pepper donc haray
ari e hadis mo nene Aisha filli wondema o habbatu sauda nyawda e kala hunde si wana mayde haray on hadis ɗon no ka Bukhari e ka Muslim donc haray no jeeya jowi on e ko nela sallallahu nyawdori kon alhijamatu hombitagol haray ko wiyete hombitagol haray hombitagol ko wona e men mawnuɓe ɓen fuuta haray hino andi ɗum kono joni ma al asaf no miniri noon ko médecin tigi tigi médecin fewndi ɗon yimɓeɓe woni hutorde buy yejjiti o médecin traditionnel ɗo kono ko tabituɗo wodnoɗo bila fewndo zamanuji ɓawɗo bi fewndo ne laaɗo en ɗum ɗo no woodi ko wiyete hombitagol kon ko ƴettugol alaadu nagge e haray ndu feppita ley joɗɗina ka ɓaawo on tigi wooɓa ha ƴiƴanɗam moɓo ƴetta lanceti ƴara yaltina ƴiƴanɗam kono hannde avec les nouvelles technologies hannde na alaadu nagge gollirte ko machine spécial wondu kon e poore haray ko kun ɗon waɗete neɗɗon o hombite haray noon hombitagol ngol no waawi no mari hombitagol sunna on tun haray ɗon ko copie hoye jeeɗɗo e yaltinte ƴiiƴan no waawi kadi hara ko nokku muusa e ɗon tigi on donc haray noon spécialisé ɓe ɗum noon ɓe wano Saudi kamɓe ɓe marton e clinique ji spécial hara ɓen ɗon ko fi hombitugol tun donc hay Bruxelles ɗo alhamdulillah meɗen anndi wonɓe hombitugol ta ko officiel hara laamu ngon no anndi fi muɗum haray on hombitagol ɗon ko hunde e andande gila e zamanuji feƴƴuɗi ɗin haray no mari tariha juutuɗo mi wanno tariha mum on ka recherche ɗo kono tawde waɗuto on ko ɓittuɗo en ala sifagol ɗum haray en andintinayi tun wonde on hombitagol ɗon haray ko sunna en ƴetta e mum hadis goto ma ɗiɗi fi tun tindinorgol haray nela sallah sallam ɓe maaki wonde inna amsala ma dawaytum bihi alhijama haray ko ɓuri mawnude e ko ɓuri moƴƴude e ko ñawdorton kon ko hombitagol haray si on tigi heeɓi feere yo waɗu ɗum haray no hadis go kadi kenaɗo maaki hayra ma dawaytum bihi alhijama haray ko ɓuri moƴƴude e ko ñawdorton kon ko hombitagol haray ɓe maaki kadi zastaddal harru si tawi ngulendi ndin ɗuuɗi wano fewndo ka wonɗen ɗo ni ɓe maaki fasta'inu bil hijama wallitore hombitagol ɓe maaki honɗum bitabayyuhi dam bi ahadikum fa yaqtuluhu yatabayyahu damu bi ahadikum fa yaqtulahu wata ƴiiƴan goɗɗo ɗan ƴufu haa ɗan wara on tigi donc haray ɗum ɗon fof ko tabintingol wonde hombitagol ngol haray koko haani ko sunna nela sallah sallam ko lekki kadi haray alhamdulillah minen min hombitike laabi buy hay no woodi noon fulɓe wiyayɓe wonde mo hombitike hikka ma kadi hombito ko arata ɗum ɗon haray ko faljere noon haray hombitagol hikka acca 10 ans ma hara hombititaki aduna kono haray ko sunna goo ñawnday kadi wallahi piiji buy wano min miɗo manti hari koyɗe Moussa eno lan wallahi réguliére kono kami hombitino alhamdulillah ɗum noon ɓutti dok hande kadi ɗum ɗon muusitaali wa kadhalika mi heɓuno kadi muusu nokkure ka ɓaawo ɗo nokkure spécial ɗon kadi ɓayɓe hombiti muuse ndin iwi few donc haray nula sallah sallam ɓe yamiri sahaba ɓen kadi haray on hombitagol ɗon hadis sakkitoro mo ƴetten ɗon on nela sallah sallam ɓe maaki ñande ɓe royranoɓe seeni ka asama ko julde nden farla ɓe maaki hay nokku ɓe rewali ka malaikaɓe woni sina ɓen malaikaɓe ɗon wi'iɓe ya Muhammad alayka bil hijama ko ayyo Muhammadu men yamirima hombitagol ɓe maaki kadi kamɓe ne laaɗo o Jibril yamirino ɓe yoɓe hombito haa ɓe sikki wondema on hombitagol ɗon haray ko farilla donc haray hadisaji buyno e mum kono yondinore ndin nande haray no jeeya e lekkele ɗe nela sallah sallam tindini ɗen surbul asal yarugol njuuri sabu noon hadis mo Abi Saïd al-Khudri filli wondema gorko arino ka nelaaɗo himo wullito muusu reedu nelaaɗo maaki yarne mo njuuri ɓe yarnimo ɓuttaali nelaaɗo maaki yarne mo njuuri ɓe yarnimo kadi ɓuttaali nelaaɗo maaki ko reedu makko ndun feni kono njuuri ndin kan ko lekki yarne mo njuuri ɓe yarni mo njuuri tun on tumanti ɓutti muusitaali mo hannde kadi donc haray ɗiɗo ko seeɗaji ƴettuɗen hiɗi ɗo ɗi buy kono e wata sifagol ɗi fof wagu toon o lanni fayda haray ɗiɗo ko piiji tawayɗi ko tabituɗi ka sunna nela sallah sallama ɗi nelaɗo ñawdori ɓe yamri kadi o ɗi ñawdore donc haray hino jeeya e mum kadi ko ñawdorte kon wano o basalle laayi ɗen anndi ɗum hino luuɓi kono noon haray ko lekki wara e microbe ji ɗin e noneji ɗin fof no woodi no composirte wadde e produit ji kañum e ñamakuleyde e ɗuma kono en mara waɓutu sifagol ɗum ɗon ɗe fof komi yi e defte piiji hara ko hawniɗi tawayɗi kadi ko ñawdayɗi tun
donc haray no jeeya e ko wallitorte so neɗɗo nawni muñal par ce que no wirɗe ni neɗɗo ma o jarribe haray ɗen anndi Allah subahana taala o wi ko liyabluwakum ayyukum ahsanu amala o jarriboton ko hombo mo ɓuri moƴƴude golle o ndaaray ko hombo ɓuri muññaade eɗen anndi muñal ngal ka nawnaare ko ɓurno muññaade ko hombo ko annabi ayyuba alayhi salam ɗen anndi nawnaare makko nden qissa muɗum no juuti haa naɓuno haa e fillayeji goo donte karamokoɓe goo no wi ɗum sella ɓe wi haa gilɗi ñaamimo tawi mo wuuri donc haray ala kulli haal annabi ayyuba o nawnno haa nawnaare nden juuti moƴƴa tigi tigi so tori Allah subahana taala Allah tigi fa kasafnama bihi min durre min ittanimo nawnaare nden donc haray holliri duwa on kadi ittay nawnaare donc haray hari miɗo windi ɗo no wiɗen ni kadi ñawdale yimɓe fuuta ko annda e mum wano kankaliba wano ɗaɗi jaarunden wano ko ɓenta ɗaɗi temedere yaani no ɗuuɗi haa feƴƴiti kun kala e ko ñawdata en watade tawide ɗum ɗon fof ñande goo inchallah hawnaki ka heɓen laawol yewtugol fi muɗum donc kono haray ka darnugol yewtere nden ɗo ko honɗum mi andintinta haray ko alhamiyatu wal itidal fil akl haray en darnira sifagol ɗo fi wattango lila e ko ñameten kon ɗum noon ko important yewtugol fi honɗum puisque Europe ɗo ma enen wonɓe occident ga ñameteji ɗin hino weeɓi yimɓeɓe ñamay ha ɗano ɗum noon ko wattango yila donc avant taw e wolde fi médecin on e portoɓe ɓen ko wi kon fi ñamugol aren taw yiyen hadis nelaɗo sallah sallam goto nelaɗo sallah sallam ɓe maaki hadis mo migdad bun maadi kariba filli ɓe maaki ma mala ibnu adama wi'a an sharran min batnihi hasbuka ya ibnu adam luqaymat yuqimna sulbak fa in kana la budda fa thuluthu ta'am wa thuluthu sarab wa thuluthu nafs rawahu ibnu hibban fi sahih nelaɗo maaki enele neɗɗo yonima ñamugol gokkunni berko wawa e ma darnude si tawi le a hiɗa reeri ɗi matu ñaama ene a waray sendu pecce tati reen ɗum ñaama seeɗa berko tawata wawete darnude watta ɗon berko tawata fi ndiyan acca ɗon tataɓum ɗum fi ko foofira haray ko ibnu hibban filli o hadis ɗo haray nelaɗo sallah sallam ɓe yamirayno kadi sahaba ɓe yoɓe yew ɓe ñawdoyo ka o wiyeteɗo alharis bun kinda bun kilda afwan haris bun kilda on ɗon ko médecin jonuniraɗo innane yimɓeɓe yaw ñawdoyo toon holliri kadi on ɗon harna moccugol o ñawdirta kono holliri kadi médecin on ko wona ñawdorede kon hande l'islam no reconnaissance ɗum noon kadi haray koko ñawdata donc haray no wirɗen ni noon haray renagol suɓa ko ñamata kon ko très important ñamugol ngol il faut ndaara honɗum piiji tati e nder ñamugol ngol ma nayi goo on ndaara ko ñamata kon haray no laaɓi ilika fuɗɗa defede haa ka lannoy hara ko laaɓ pos on tigi ñamata ɗum ko goo ɗiɗi on honɗum quantité on andugol ko quelle quantité ñamata ko 200 grammes ko 300 grammes en tout cas wonayo on tigi ñaamu haa o haara haa o balono haa o ɓeto woɓɓe noon hiɗen hannde o acci hakke woɓɓe sustayiide ko weli ñaamay haa ronde ɗum ko ɗum hina ko moƴƴi l'islam on faalaka ɗum médecine on faalaka ɗum ñaamu ko hawri ɗum woni ɗiɗi si tawi laaɓi a ñaami ko hawri honɗum kadi al waqtul munasib waqtu duwaɗo on ñaamede ko waqtu hombo laabi tati par jour ma laabi ɗiɗi ñaama bimbi ñaama ñalorma ñaama kikiɗe haray ko honɗum kadi woni moƴƴa accugol haa tumbo jemma inna no ñaamude ma ɗum e tigi tigi hara a hirtike o hirto to waalo ɗum ɗon fof moƴƴa ñaamugol ngol yon tigi hirto vers 17 heures 18 heures maximum kono accugol ha 23 heures ñaama ɗo surtout futti haa ngaɗa waalo ɗum ko annawnini hoore ma ɗum ɗon hina ko waɗete donc ko won tigi hawri hara ɗuɗɗinaali e kadi hara niɓɓinaali hara ɗuɗɗinaali a niɓɓinaali yilti kadi ko honɗum ñaamugol ñaamete wonɗo sen tawata hina ñaamugol teewuyi buyi ma ñaamugol nebbi buyi to neɗɗo ñaamu ko won trop gras yon tigi hawri donc ɗuɗɗingol sukkar moƴƴa ɗuɗɗingol lanɗam moƴƴa donc haray ko ñaamugol hawrinangol tawa kadi koko woni sen si fawno salade en tellen kikiɗe ha ko woni léger on faami en ala e nadde ɗin détaji kono en tout cas on ti ñaam ko won léger donc haray ko yarate kon kadi on tigi yara ndiyam ɗum ɓuri moƴƴude o ziwi e sukkar ha ina ko yeɗɗi ha feƴƴiti neɗɗo ko yo watta ila ɓanndu num stockay
ndu mara sukkar on ka ɓanndu surtout sa watta sport haray ɗum ɗo fof ko neɗɗo on duwa watta ndeyla e mum ɗon e wowli fi ñamgol ngol ɗo quantité on e qualité on e laaɓugol ñamete on donc ɗum ɗon fof haray ko woni très très important e nder muɗum donc haray wano nebban ɗon ko ɓuri moƴƴude ko ñamete kon e nebban ko nebban olive si feere ɗum hino woodi ɓahiɗen anndi ɗan nebban ɗon kadi haray yiɗan satti bon ñamugol kadi ñamete tawa ƴakki aron ko yo ɗaatu moɗa ɗum ɗon kadi moƴƴa few ɓe henni wata neɗɗo on ɗum ɗo noon ɗi yewtereji ɗo kaka deftere imamu suyuti ɗi woni ɓe henni wata neɗɗo on ñaamu o moɗa ko o ronki yo ñiiƴe ɗen ƴakku si ñiiƴe ɗen ronki ƴakkude hunde wona fulkuru ndun gaynoyta ɗum ɗon haray kadi koko renete e muɗum donc haray mi darnira yewtere nden ɗo lannal no lutti buy ko noon mi daro ɗo mi darnira honno wo karamokoɓe médecin ɓen ɓaawo ɗo ɓe moɓodirno inde ɓe fottani haray piiji nawninayiɗi yimɓe ɓen ko piiji 6 haray ko honno ɓe inni wo goo on haray ko kasratul jima ɗum ko wonande woro ɓen ɗuuɗugol yiidugol e rewɓe ɗum ɗon ko danger wonande gorko ɗum koko hawrinte on acce hakke kono no woodi woɓɓe kadi subhanallah haray ɓe fototako ɗum ɗon koko wattante yila wano wirɗen noon ka ñamugol ɗa yiidugol kadi e sonnaɓe balɗi ɗum kadi koko mesirte wattane yila tigi tigi on ɗiɗi on honɗum surbul ma e fi jawfi layl yarugol ndiyam tumbo jemma ɗum kadi hina ko moƴƴi haray tati on ko honɗum qillatu noom wonugol ɗanotako kanka yawno jokki tun aduna no guruguru no fowtotako ɗantako ma ko ɗan tun 30 minutes bertu yo gontu seeɗa ɗum kadi haray ko on tigi wari hoore mum ɗum waɗetake neɗɗo dowa ɗanagol minimum 6 heures par jour hakaza bon nayi on honɗum kasratu nawmi fi nahar ɗuuɗugol kadi exagérugol ɗanagol ñalorma o anndi ɗon ko piiji ɗiɗi ɗi ɓadodiri kon ɗi serti ñalorma no yamira ya ɗano gokkunni ko wiyete algaylula ɗum déjà ko sunna hino moƴƴi kadi wono wonɓe ɓen Espagne hino waɗa ɗum amma ɗanagol ngol han feƴƴintina tumbo ñalorma leer 3 4 ɗum kadi ko nawnaɗo ɗum o waɗetake donc haray jowi on honno al aklu ala shab'i tawgol hiɗa haari ñaama kadi hoore ɗon joni ɗo ari ɗo peut-être a ñaami ɗo plat ho welkom yaaɗa tun joni yiya pute ɗawayri pute ha yiɗa me ya wiya bonɗo kadi ma ñaama ɗon 3 4 ha balonoɗa ɗum ɗon hina ko moƴƴi few on tigi neɗɗo a yiyay toujours ko falɗa kono ko ya ekkitu wonkiki muñal ekkitu wonkiki ne'ugol ki wonki a yi ɗum ɗo no weele stop a ala ñamde ɗum ɗo ko wono ne'irta noon pay kumma ko joni gaynoɗa ñamude a haari taw a ñamoy ɗo wonde leer ñamgol ma ngol yoni ɗum on tigi o sellay ko juuti donc ñamgol e hoore harande hina ko moƴƴi 6 on honɗum habsul bawli dumbugol coofe yawgol tawa hiɗa ɓittiɗa faala yaade hurgo kono ŋaññoɗa ɗon tun sans aucun preuve ɗum ɗon kadi haray hina ko moƴƴi to neɗɗo ŋañño yawgol hurgo tawa har hurgo ala kono si hurgo no woodi si haaju yawgol hurgo yoni yon tigi yaw sina ɗum ko ɗen bawle dembata ka reet ton kono no gasara ko bawle wonduɗe e bactérie taw so on tigi yeyi no soofoyi ɗe hibborayno microbe je bactérie ko on ton kon dembina ɗon noon ha nanga ka nder reedu ton wontano on tigi muusu reedu ma infection ɗum ɗon fof haray ko renete e muɗum donc haray nde on tigi kadi no yara wata o foofitu ka nder miran hum hiɗen andigoy no laaɗo sallah sallam ɓe maakino wonde ko on tigi yarunde wotere o itta o foofa ka kene hara naka nder miran hum o yara kadi o foofa ka kene hara naka nder miran hum donc haray e ɗiɗo e ko wona ɗum piiji bus wallahi no ari ɗo ko sifa fi cellal ngal kono haray mi darnira ɗiɗo haray neɗɗo yo zeeru ko ñamata kon yo zeeru ko yarata kon haray dernier on honɗum yo on tigi buusu yo on tigi waɗu sport wonande wawɓe ɓe waɗugol sport ɗum no woni gorko woni debbo woni wonɗo wonɗo woni tiggiɗo woni usa fop yo on tigi heɓu waɗugol sport wallahi ko ɗum ɗo woni nene cellal ngal si laaɓal ngal heɓike tawiɗa buusude deseji ko mana sal ko luttitata kon ka ɓanndu on tigi e sukkare ɗum a brûlé a sunni ɗum noon on tigi sellay ko juuti donc si tawi le on tigi wawata dogugol ma waɗugol ɗin sport ji jani yo on tigi seppu hayso ko 30 minutes par jour on tigi yara ndiyan haray ko ɗum ɗo ɗe woni ko darnirten mi fillito haray yejjitali ñawdal nelaɗo ɗen surtout fii ka moccugol si hoore muusima wonde essayi fatiha ndaara haray mi andintina noon
on kadi moccugol wana woɓɓe si moccanima ɓurtay par ce que neɗɗo ɗum ɗon ko spirituel ko affaire ruhi noon ko neɗɗo laaɓuɗo tawa wono ñaamude kadi ko laaɓi ko on moccata tum ɓutta neɗɗo tawa on o laaɓa ma ɗuma fatiha on watawa fatiha moƴƴunoɓe ɓen ɗum hinago tum few donc haray ɗum ɗon kadi qualité no e muɗum neɗɗo moƴƴuɗo julɗo laaɓuɗo pos wallahi so janggi fatiha makko ɗum waɗa e piiji buy par contre tawɗo on nanon sifori ko ñamowo ko tuuni ma waɗowo ko tuuni ma waɗowo bétiji on ɗon fatiha makko on haray doole ala e muɗum ina fi doole ala e fatiha ka iwri ɗon woni doole ala e kanko on neɗɗo ɗon on faami donc haray faamen ɗum ɗo sendiniren inchallah ɓe darno ɗo yewtere nden haray adomi jonnitude micro on haray ndi ngulendi ɗo e yii ɗum ɗole ko ngulendi tunni e yijama honno wembori surtout minen ɗo kam min wonirga hayen toro Allah dande en natal yiite sakkitorun ɗum haray ɓe wi wondema hande lewru ndu weñay ɗum ko jannguɓe ɓen gande ɗon gande koode ɗen donc lewru ndu weñay ko ɗum woni ndu feppodiray e leydi ndin ɗi fotta e to nokku o ma fotta e nangue tawa lewru ndu ndu niɓɓitay donc wonɓe noon ka lewru ndu jalbito wata yiwde ɗum noon de ɗum ɗon noon si waɗi hiɓe wiya ɗum e françire éclipse donc si tawi selli ko no wiyete donc haray ɗum ɗon si waɗi fewnunula sallah sallama ina woodi julde façon ko juulete e mum kono ko julde compliqué nde en alanadde explique ugol ɗum noon ɗo haray ko wiyeten si tabiti kala yiiɗo yo yaw to waɗa darɗe ɗiɗi toro Allah moƴƴere wonande hoore mum e aduna on fof kala ko julɓe ɓe woni haray o toro Allah yo dande en kadi boneji koni e mum kon haray ko ɗum ɗon marno komi andintina e mum sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wassalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal